about ganja now? All the political parties went underground. What about ganja now? All the political parties went underground. What about ganja now? Politicians went. Ahoy, Rastafari, in the name of Emperor Haile Selassie. Maka ina riperile eka madamba siku ra namuntlha hi mitisa documentary yin'wana ya matimba swinene ngopfu nakambe hi khansela ku endla nkarhi u va yingisela Munghana Lonene FM madamba lawa tlhela futhi u va u yi yingisela eka swihangalasamahungu swa hina swa ka Munghana Lonene FM na tin'wana ti-platforms leti nga na tona. Ka siku ra namuntlha ya languta nhlokomhaka yin'wanyani yo tsakisa swinene hi vulavula hi foni lerikulu. A ni fambi nexe ka madamba lawa ni famba na jaha ra Mhlengwe MAFOSI. Leswi landzelaka eka xiphemu lexi Xikwembu xi fikise nkama ku no mbewu leyi ya marasta yi kumeka yi mila. Munhu yaloye u ta twa nga ku le cloud 9 loyi ku cloud 9 u twa a nga na n'wina i na n'wina physically mara mentally i le kule ngopfu. Se ni tsake ngopfu tanihi muakatiko wa South Africa loko va ta va va legalize ganja. Ganja yi kahle ka va mhani mendla swin'wana na swin'wana amhleketeni mi yi dzahini. Kela mtangu ta khotlo swi ri jaja se i nghenile laha mirini wakwe mavona. So ximilana xi tlilina nghondo, xi tlilina ngati, xi hlantswa tindleve, xi tlilina voice. Swi tele leswi swi endlaka emirini wa munhu. Loko mbangi kumbe marijuana yi yirisiwa emisaveni hinkwayo jikelele a ku ri lembe ra 1937 kambe hi lembe ra 2017 yi ve yi pfumeleriwa eAfrika-Dzonga na le ka matiko man'wanyana. Kambe sweswi mo yitwa leswaku vadzahi va yona laha eAfrika-Dzonga va titwa njhani hi mhaka leyi? Hayi ha khensa ku legaliziwa ka marijuana hi leswi khale na khale hi swi lwela ku no hi fanele hi kumeka na hina hi chuchiwa. Ku legaliziwa ka ganja ka South Africa mina as a Rastaman ni twa swi ni khome kahle ni tsakini hi mhaka ya ku a hi nge jumpi mafense kumbe ku tlula tidarata loko kumbexani hi voniwa hi maphorisa hi ta tshama kahle hi ti dzahela ku fana na sweswi hi tshamaka kwala kaya hi nga ku ti dzaheleni kwala kaya so a ku na nkinga loko hi dzaha kwala kaya sweswi tanihi sweswi va nga swi hlamusela. Se ni tsake ngopfu tanihi muakatiko wa South Africa loko va ta va legalize ganja or marijuana van'wanyani va yi vitana mbanga. Rastafari King Haile Selassie is the first sealer. Jobless and I. Jobless and I. Jobless the chalo. Jobless the child. Jobless the incense. Jobless the incense. Ja. Rastafari King Haile Selassie the first sealer. Ja fire. Then and the wicked and blessed I shall see that. Ja. Rastafari King Haile Selassie the first sealer. Vetra mina ni tiselan Tifton okay. So lava ntivaka van'wana va vitana hi vito ra RAS-MORE, lava ntivaka van'wana va vitana hi vito ra Papa Levi the Levite. Ku va ni dzaha mbangi ku mbangi ya tshungula ni un'wana wa vona lowu a nga tshunguliwa hi mbangi a ni twa ku vava ngopfu a ni nga swi koti ku ni nga famba vo ma 1 minute kusuka laha ni fika kumbe kusukanyana distance kusuka laha ni ya fika gate a ni va ni tikiseleke ngopfu ni tekinyana na maphilisinyana nkarhi wo leha. So swi na swi fikelela laha ni hlanganaka na ximilana lexi ni nga xi tivi na vuton'wini bya mina ni tshama ni hlangana na xona kambe swilo ni nga hlangana na xona ni xi tirhisa a ni xi tirhisangi hi ku xinwa ni vanhu lava ni famba na vona vo lo xi boha kunene. So then na mina ni kumeka ni wela ka voka lava va kha va xi dzaha hi ndlela liya xi nga mikisiwangi na tisigareti na yini xi ri xoxe hi ndlela liya. So then kusuka ka mehe kwalaho loko ni tlakuka ni famba ni swi twa ku hayi mani ku na ku cinca emirini. Ya ku cinca ku ri kona hikuva a ku ri swilo leswi swa ku sungula ku nghena mirini ni nga swi tivi ku swi ndla njhani. So ni ve ni famba loko ni nghena ndlwini ni fika ni tlela loko ni pfuka nampundzu ni ringeta ku tilola ni twa ku hayi xivavi lexi endle na xona xifuveni se xi yimina xa twala. Ni tilole ngopfu ni hlekelela ni tlhela ni tsutsuma no tsutsuma ni nga tsutsumi. Xi nga swi kota ku va xi horisa munhu mukhuhlwani, xi nga swi kota ku va xi nyika munhu matimba na ku ngetelela rihanyo emunhwini loko ku va munhu a kha ti hlayisa a kha a xi tirhisa. Swilo leswi tsariwile na le bukwini no matter a kerekeni va nga swi landzeli mara Xikwembu xi fikise nkama ku no
mbewu leya marasta yi kumeka yi mila se i nkama wa kona hi we hi khensa swinene government loko a chuche ximilani lexi ku na vanhu va kota ku xi tirhisa in order va tiva ku is a tree of life a xi xo huwa nsinya lowu i nsinya wa vutomi hileswaku hina marasta hi leswi a hi lwela swona ku no ganja a yi chuchiwi endzeni hi vona ku no ku ta humelela yini after kumbe hi nga hungutana ti-alcohol hikuva ni ri vana se va tsutsumela ngopfu emabyaleni very is nice time kasi no ve le ku onhelekeni ka future ganja a yi onhi future ya vanhu so biha loko i teka ganja yi hlanganisa na alcohol yi nge pfumeli ganja a yi pfumeli ku tirha na alcohol yi fanele yi va yoxe hikuva a yi thopi ya abyongweni yi ya mbilwini se loko teka alcohol yi chela laha yi ta teka ganja leya alcohol yi thopisa ya byongweni yi kumeka i nga swi voni ku no movie yi le kwihi Rastafari ku fikela sweswi hi twisise leswaku Rastafarian i vukhongeri nakona Xitsonga xi vula leswaku rigogo ri sunguwa ri hatsakama. Xana eka vukhongeri lebyi bya xirasta vana lavatsongo va tivisiwa eka vukhongeri lebyi loko va ri na malembe mangani? a swi na malembe siku rero kumbe mi kuma ku n'wana loyi se hi hindzile na 7 days i ta dzaha hi ximoko lexi ya hina hi xi dzaha xi ta n'wi fikela mi ta n'wi ta khohlo swi ri jaja se i nghenile laha mirini wakwe mavona i dzahisa ku za ku fika laha nkama wun'wanyani xi va ku na I can't mention but I can say 4 years na xo xi kota ku khoma rihlanga leriya xi ku xi khohlola njhani mavona because ganja never kill no one a yi dlayi ganja i murhi wa vutomi loko a za a ta laha misaveni n'wana ku na ku hi prayer so angel to help her to fight against this Gideon. Help us to fight this Gideon. Jah Rastafari, King of the Last, the first sealer. Logu ay sabata. Yani ya prayer ay sabata logu hela sabata. Yena idza so. Logu ina ikari koka xile xia xa hina. Musi lowu ya loko karhi wu n'wi fikela na yena i va a ri ku dzaheni a karhi a khohlola a karhi a tisa xifuva xi pfuleka i va a yi kumisa sweswo meditation i ganja liya ende yi va yi n'wi tshungula ma swi vona hikuva a ni ri ku na ku n'wana loko a ta ku na swin'wanyani swi bohaku ku a tirhiseriwa se hina na ganja ya pfumeleriwa loko karhi hi prayer hi phafa hi xilo lexiya xa matimba musi lowu ya wu tala laha hi nga ndla xivuya na yena ya n'wi fikela swi ri yi va yi n'wi bless so i swilo leswi swi nga revelation kumbe nhlavutelo lowu wu nga va kona enkarhini wa sweswiwani lowu a wu yimerile khale na khale loko va ta va va prophesizini va profeta va lava va khale va Bob Marley va Peter Tosh va vulavula hi ku loko se ganja yi ta va yi legaliziwini ku ta va ku ri ku karhi ku tsakisa ngopfu so na hina hi tsake ngopfu mara lexi ni nga xi vulaku i ku mfumo wa hina a hi tsakela ku ri wu hi engage kumbe ku hi nghenisa tanihiloko va karhi va hi byela hi timhaka ta legalization of ganja ku ri hi fanele hi tirhisisa ku yini xikalo xa kona lexi lavekaka hi xihi se mara ka hina as a marasta loko ni langutisini xikalo hi lava xikalo xo tala ngopfu ene loko ni langutisa va hi byela hi xikalo xintsongo hi ku hina hi tirhisa swilo swo tala ngopfu hi tirhisa for smoking ku nga ku dzaha na leswaku dyeni ha chela tanihi happy ma swisisi so ganja yi tirha swilo swo tala ngopfu leswi loko ho swi vula swi nga ri nga pelaku na siku mara
hina as a marasta hi tirhisa as a for spiritual purpose. It's a spiritual fire. Kahle kahle ta ku hi tirhisa for vukhongeri. Xitsonga xidzi hi tirha for vukhongeri. So loko hi karhi hi khongela i swilo leswi hi swi tirhisaka. Hey hayi swi khomi kahle ngopfu ntsake ngopfu hi siku leriya ra ku legalize ka kona dzaye siku hinkwabyo hlikana hinkwawo ni va happy the whole time. So ni vona swi ri kahle ku na vanhu vo tala va kume ku dzaha lava va dzaha va tumberile nga va tivi ku dzaha na vona marejwana. Hakanyingi loko u vona munhu a hori misisi xikan'wekan'we mihleketo ya wena yi tsutsumela eka fole lerikulu. Xana vuxaka bya fole lerikulu na misisi leyi horiweke hi byihike? The dreadlocks na ganja swa hlangana. It's obvious ku no loko i dya ganja i ta vona many virgin in this yama Gideon. I ta vona swi so tala ndzeni fikelela ku la endla ku ti dread ku as the artist leti ti nga hi influencer the dreadlocks ava dzaha ganja hambi ku ri vo va Dobby Gray a ni ra va ri na ti Afrocom hi vo va nga influencer vo Bob Marley va kumeka na vo va ndla ti afro ti end up a ti ri ti dreadlocks as a rasta ma vona. Se hina marasta kahle kahle ko va ku vanhu a ni ri va kule na reality ma vona va wu voni nchumu wa good va ta wu vona after loko nchumu wa good wu fika ka va matihlweni va ku monga nchumu loya wu blind nothing thing. Se loko ku fika nkama va ta tikuma va ri dread swi ri Marcus Garvey i prophesizile ku no Africa hinkwayo as whole ku ta va na ti dreadlocks na hambi i nga ri rasta as a INI se i ta kumaka i dloke misisi ma vona nga swi twisisi ku mara why ni ri na misisi is the ways of the prophets. Marcus Garvey ya nga prophesize ku Africa yi ta dloka misisi swiri the passing history. To tell the passing history is like the tree to tell the roots. I voice leyi Marcus Garvey anga yi byela yona la misaveni handle ka history ya khale i ta fana na nsinya lowu kalaku timitsu. Se that's why hi kumeka hi dloke roof upon our head. Se i roof leyi ya nhloko leyi that's why the dreadlocks ti famba na ganja Rastafari. Marasta marandzana lera ra ku Rastafari it's a way of life and life is all about love and peace. Hi randana lera ri komba vanhu ku ri hi fane hi randana ku leswi jaja nga swi veka so ku ri randa makwenu the way ti randa hi the way marasta marandisa so cause marasta ya va brotherhood ya va vu friend. Loko ku ri mina na n'wina n'we mi brother ya mina I'm chumi me cause chumi siku rin'wana ta ku turn into enemy ya wena mara n'wana mana wena a nge ku jikeni a va ri na a va mulala wa wena swa boha ku ri marasta hi rhandzana ku kombana lavan'wana ku ri evuton'wini ku ri ta kota ku khonka swo tala hi fanele hi rhandzana. Rhandzu ri koka swo tala loko ri miteni hi kha hi rhandzana swo tala swa humelela. Xikwembu xa hi guide ku hi leswi na leswiya ku ri ta kota vutomi byi kota ku basa mara handle ka sweswo swi nge yini mara swi ta hi rhandzani leri ra ku one love kahle kahle matwisa hi leswi tirhaka ku komba vanhu ku one love rhandzu hi rin'we no matter hi wa ntima wa njhani mara rhandzu hi rin'we hi leswi ku swi kumela ku kuma ku ri mara swi ta va rhandzana hi tirhaka ku preach komba vanhu ku ri love is one hi fanele hi rhandzana kahle kahle ku hi vanhu hi ta kota ku hanya kahle. Rastafari. Loko wo tshuka u ri ku fambeni i ku khigi na manphempo va khome zolo swi nga ndla swi ku hlamarisa hikuva a swi tolovelekanga eka vanhu va xisati. Ganja yi kahle ka va mhani fana mina ni dzahaku mi endla swin'wana na swin'wana a mihleketeni mi yi dzahini yi mi nyika mi nga ndla swa mavoko fana leswi swi lukaku la hinkwaswo leswi mi swi twaku mi la ku swindla. Ganja a yi na problem a yi endli nchumu a yi pengisi munhu
yo va endla munhu a va kahle a endla swa mavoko fana na mina sweswi ni rhungaku nyika more knowledge ku ri mi endla hinkwaswo leswi mi swi vonaku swi kahle ka vutomi. Hakanyingi loko munhu a twa mpfumawulo wa vunanga bya reggae swandla a tsundzuka fole lerikulu. Okay, vuxaka bya ganja na reggae music i ku ganja yi endla ku munhu a hleketa swilo swa pure. Se loko hleketa swilo swa pure reggae music yi pure. Loko munhu a kha chesa reggae music a nga phafanga ganja a hi mandlekelo ku a yi twa a yi overstanda leswi a yi twa a yi twisisa leswi va swi vulavulaka. Kambe munhu loko va kha a phafa ganja reggae music ya ku yi twini hambi tindlela tihi na tihi va kha va yi yimbelela. Ku na xilungu xin'wanyani xa hluphanyana ku va ku kuma ku munhu yingisela reggae a xitwa a nga tihlanganisangi na ximilani lexiya. So ximilani lexiya xi tlilina nqondo, tlilina ngati, xi hlantswa tindleve, xi tlilina voice. Swi tele leswi swi endlaku emirini wa munhu, swi tele ngopfu. Munhu a nge koti ku vona ntiyiso a nga tekangi ximilani lexiya. Xi kota ku pfukulela munhu mtiyiso. Xi pfuxa vukwembu ximilani lexiya loko se na ku nghena ndzeni. Xi pfuxa vukwembu i mhamba yikulu. I xilo lexi ka kereke vongo loko van'wana va yi tikerekeni va ku vandla tayero. Se a ka hexi lexa i dzahelo yikulu ngopfu. Xa yileriwa swinene. A xo tirhisiwa njhe na njhe munhu i xi tirhisa loko loko ku ri na swo swi endla. A hi ro xa munhu a xi tirhisa njhe na njhe. Mhaka leyi ingaku se ya yi enta. Ku na ku horiwa ka misisi, vunanga bya reggae na swa rihanyo. A hi languteni ku loko swi ta eka xidokodela ku nga va ku ri na ndlela leyi mbangi kumbe fole lerikulu va yi tirhisaka xiswonake. Hi mina Dr. Matukane ni tirha ka Khensani. Cannabis hala ka vudokodela hala ka hina va yi tirhisa ngopfungopfu loko munhu a ri na vuvabyi lebya bya tingana ku nga HIV. Va va nyika mbangi ku endla ku ri u dya hi nkarhi wo tala kuma ku va luza weight swinene. Se ena va naveli swakudya se ya hala ndzeni yi pfuna munhu va kota ku dya. And then xa vumbirhi va yi tirhisa matikweni man'wanyana va yi tirhisa for cancer ya xivindzi va yi vitana hepatocellular carcinoma. Yi pfuna ku hunguta that cancer hi swintsongo up until ze va ku yisa ka chemotherapy or va ku yisa ka radiation. Van'wana loko va dzaha fole lerikulu va vulavula ngopfu, van'wana va hleketela swinene, kambe van'wana va hleketa leswaku va tirha ngopfu. Ntiyiso wa mhaka hi wihi? Yaleyo ni twi na le a medical school a kuma van'wanyana lava hi nghenela hi xikolo a va yi tirhisa for swona sweswo. Kuma ku i professor or i lecturer loko a fanga tirha let's say 48 hours a yi tirhisa for that purpose. Ka van'wana swi nga endleka yi va pfunisa sweswo mara yona leswi swi tivisaka swona yi tirha ku endla u va na depressed movements, u relaxa ngopfu. A yi tsakisi miri, a yi tsakisa miri to the point yo fana na ti-drugs letin'wana leti tivaka. Yona mbangi unfortunately ka vo tala lava hi va vitanaka ti-chronic use swa endla ku yi vavisa i mihleketo ya munhu, swa endleka yi vavisa ku concentration, ku tiyingisa or ku twisisa swilo swi ku tekela nkarhi. Hi mhaka yona swa endla ku ri yi endla ku mihleketo ya wena yi loloha yi nga koti ku ya mahlweni. Ka van'wanyana unfortunately hi va vangela ku va vona swipuku or swiharhi swo ka swi nga ri kona, hi swi vitanaka ti-hallucination. Ku na vanhu lava tirhisaka fole lerikulu siku na siku. Xana a swi khumbi maehleketelo ya vona ya siku na siku ke? Mbangi unfortunately loko ku u na hi vitana genetic disproportion, ku na van'wanyana mitini yin'wanyana va na ti-gene leta loko za a tirhisa mbangi ive se a sungula ku penga kumbe a mihleketo yi tshika hi mhaka ku tirhisa ka mbangi liya.
se ku na leswi sweswi ha swi tivaka ku na miti yo tala hi vanhu vo tala va humaka miti yin'wanyani va ta hi va kuma a swibedhlele mhaka va tirhise mbanga ko va siku rin'we ene loko a continue a yi tirhisa swa nyanya example na hina va ka matukani madonsela maselesele mbangi a yi fanele yi khoma ku loko u tirhisa mbangi yi ku endla ku ri u penga i vona swilo leswi a fanele u nga swi voni i lorha swilo leswi nga swi voni i ndla leswi a fanele u nga swi endli swo huma ndleleni mhaka yona mbangi ka van'wanyana yi fika laha yi fika ku yi endla ku swi famba slow u nga ha koti ku endla swo fana u fanele ku drive movha u nga ha drive movha kahle u famba slow to nga ku famba swinene se hi vitana distortion of perception so wa ha koti ku hambanyisa swilo hi mhaka ku leswi swi nga xiswona na leswi wo swi vonaka a swi fani and then ka van'wanyana swi va endla ku va na ku chuha swinene mbilu u tshama chuhile xin'wana na xin'wana loko ku ba wanyana hambi ku ba moya nyana munhu a chuha a rhurhumela hi mhaka swona fola a ri yirisiwanga n'wana munhu a zaha langwekwane i nga swa endleka MAPHOPHE hi nga swi tivi zola yena xihoxo na me kwale ka yi tshama kona a ni ta ma ni nghena ndlwini va ku huma i lungisela tiyindlu ku komba ku zola yi kahle a va ni xifunghetisi swo biha a zolweni na n'wana wa mina ka rizafone a nge pfuka ti pfale tinhompfu a ku zola yi kahle zola i murhi wa risuna n'wana na n'wana wa tizahela i ximila xin'wana xa kahle ngopfu i nga xi ndlulaka kwala ni nga xi tivi loko nga za hi zona xi ri kwala tlhele ka wena le ndzhakunyana leyi hi vulavule hi vamhani lava tirhisaka fole leri xana mhani loyi a tirhisaka fole leri hala tlhelo a ri karhi a mamisa n'wana kumbe ricece xana a swi onheli riceceke problem ya mbangi a swi tiva ku ti-test a ti zangi ti endliwa kahle mara va tirhiseli swivirini makondlo ku ta cheka loko va nga dzaha loko va dzahisa makondlo ku humelela yini emirini wa munhu n'wansati wa nga pregnant leswi va nga swi kuma mi nga rivali ku mbangi yi ya tirha abyongweni so loko mhani a dzaha swi vula ku mbangi liya ya fikelela ka n'wana ya ha ri le ka khwiri yi fika yi vavisa byongo bya n'wana se mi kuma ku n'wana luyani loko a beburiwa a va a ri maybe a ri na weight ya le hansi swinene or yi n'wi endla ku na maendlelo ya yena ma va ma fana na loko munhu a dzahile na ku ve ni ya nga dzahangi ku dzahe mhani wa yena ene swa endla ku na khwiri leri ya mhani a ri na rona a luzekela hi khwiri se mi nga rivala ku na loko wu mamisa u yi dzahile swi vula ku na n'wana wa wena u ya kuma mbangi liya ene ya ku onheni byongo hi ku hi ntumbuluko cannabis yi kona cannabinoids ti vitana cannabinoid receptors ende ka byongo ti kona ta ntumbuluko se loko u ze u dzaha mbangi u susa letiya ta ntumbuluko ivi ku nghena leta le handle se swi vula ku n'wana loyi u beburiwa na ti-receptors leti a fanga ri na tona a ta ha ri kona wo ti replaceile hi mbangi leyi a n'wi dzahela se swi vula ku mihleketo ya yena cognition ya ku nghena xikolo va loloha va slow a va twisisi n'wana lomu tshama ka mi n'wi chingela a nga za a va na movement just because u beburiwe already se a ri addicted to yona imbangi se ha khensa ngopfu ku hi ze hi kuma xihundla lexi a xi tumbelekile hi mhaka ya vanhu lava nga le Jamaica as a Jamaica is a paradise land it's love and one harmony se na hina hi tirha swona laha tikweni ku hi rhandzana hi concentrate loko hi tirhisa nsinya lowu hi consina ku no nsinya lowu i nsinya wa vutomi a wu na problem nsinya lowu na hambi vo thyakisa vanhu va wu thana mavito va ku timbangi but is a tree of life mavona swi huma kule swilo leswi vakokwana va swi tirhisa se swa tiveka leswaku fole ra ntolovelo ra khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle vanhu lava nga dzahiki loko va tshame kusuhana lava dzahaka xana eka fole lerikulu rona swi njhani ke the problem is the test that is anti endliwa a ti ti twisiseka ku the level yi nga va yi fika kwihi but loko heta let's say half a day u ri na vanhu the probability ya ku wena u reacta ku fana na vona ku nga dzangi wena ku va u koke moya lwa is very high
na wena i ta react ku fana na vona loko ku una ti allergy na yona loko ku suku endlela psychosis na wena u ta tikuma na we u ri le henhla u ri high that's why ku second hand smoking is also as dangerous as you've smoked ku ngibona ku munhu loyi u yi tirhisile mbangi u to vona hi matihlo ma tshukile swinene mi ngibona a ri jittery ni vula ku nga ku na xin'we a nga khomeki u a rhumela swi endla ku ava very a twandlala swinene that's why loko munhu a dzahe mbangi xo sungula fridge swa boha mi ta yi kuma yi herile mutini mhaka yena se na swin'wana leswi swi va hluphaku ku komba ku i takwile munhu yaloyo mi ta kuma ku a nga ha lavi ku va na kusuhani na vanhu like u va isolated what isolated because of u tirhise mbangi ivi leswi swi hluphaku ku ri loko fika u n'wi vutisa u ku le ku tshweni layani i ta ku byela ku a ku le ku tshweni mara ku le ku tshweni se va va na impairment of judgment hi leswi swi vulaka hi dokodela and then swin'wana swi va hluphaku munhu yaloyo ta twa nga ku le cloud 9 loyi ku cloud 9 u twa a nga na n'wina i na n'wina physically mara mentally i le kule ngopfu swi le ku n'wi nandziheleni leswi nga le ku humeleleni emihleketweni ya yena kasi ku na van'wanyani lava nga hi va vitana ku va wela ka cannabis use disorder hi lava mi kuma within 12 months aka yi tirhisa for the longest time then mi kuma ku munhu yaloye swi endla ku ku va heze ku i 12 months u fanga a teka ku lava mbangi i activity ya yena leyikulu leswin'wanyana swa la mutini a nga ha na mhaka na swona ku na swakudya ka hlambiwa wa basisa la tshama kona wa ya ntirhweni a xikolweni a nga ha swi landzeleli because yena i hlekete ku ri how will I get my next fix so hi lava hi va vitana va wela ka cannabis use disorder and then ku na van'wana kuma ku loko a fange a tshika mbangi liya se swi n'wi endla ku mi kuma ku ava anxious a lwa ngopfu a ri aggressive because se mbangi liya yi humile mi nga rivali ku loko ni mi hlamusela ku mbangi adzongweni ku na mbangi ya natural ntirho wa yona i ku endla ku u tsaka that's why i fange yi release ti serotonin ti endorphin la teka miri wa wena i tsakisa hi swilo se loko u susile u veka the fake one or let's not say the fake one the natural one ya drug leyi mbangi leyi tirhisaka ya ximilana se swi kuma ku sweswiwani se loko u fange u suka mi nga rivali ku ri cannabis liya a ri mirini wa wena ya natural a ya ha ri kona u yi replaceile se loko u withdrawa se ti-symptoms leta ta ku kwata ta ku rhuketela mutini ta ku fayelela swilo ta ku a wa ha naveli swakudya ta ku kuma ku se na weight wa loser because a na wa ha ri ku dyeni mi kuma ku na ku tshama u na depression u kwatile u nga tsakisi hi nchumu swa humelela se hi lava va kuma ku va le ka cannabis withdrawal and then swin'wana swa physical condition va nga ta tikuma ku munhu yaloyo u na abdominal pains u twa ku vava u dzuka nyuku tshama nhloko ya panda hi mhaka swona ku se mbangi leyi nga yi ku Rastafari Kingsley Sister Festival loko hi phafini marijuana hi titwa kahle ngopfu marijuana ma kahle swinene ka un'wanyana na un'wanyana loko hi dzahe marijuana hi na rirhandzu rikulu ngopfu aka un'wanyana na un'wanyana ene xoku na un'wanyana na un'wanyana la a phafaka marijuana na yena i na rirhandzu ku fana na hina vunguvula va ku ganja kumbe xani marijuana a ma kahle loko vanhu va ma tirhisa mara a hi se tshama hi swi vona hi xitalo na marasta loko hi hlanganile hi va hi kha hi phafa ganja a hi se tshama hi bayiza a hi se tshama mi kuma ku hi rhuketela vanhu lavakulu loko hi ta ku phafa kumbe hi hleketa ku ya yiva swa vanhu ma swi vona se ganja yi straight ngopfu for un'wanyana na un'wanyana marijuana a ma yirisiwangi i khale hina hi karhi hi maphafa swinene ena swi tshama swi hi bayizisa se na un'wanyana na un'wanyana a nga ma ringeta a twa taste loko ri a
nga se tshama a yi twa mara eyi yi good ngopfu. Tusane Sagara Dimbali Tusane Muri wa vutomi Mani mina sena famba mina Mani mina sena rura mina Yego montelo uwane abani komikate Mani mina sena famba mina Mani mina sena rura mina Yego montelo uwane abani komikate. Kuna matirhiselo yo hambanahambana ya fole lerikulu. Ku ni lava bakaka hi yona makhekhe, ku ni lava yi virisaka va nwa mtsotso wa yona, kasi ku ni lava yi mpakutelaka kunene. Xana ndlela yo hlayiseka hi yihi loko yi ri kona? Ku yi dya kunene or ku yi nwa kunene, it's the most dangerous. Why? Because nga rivali loko u yi dzaha, the level of toxicity is a bit lower. Hiya at the near the brain, that's it. Kasi loko yi nghena ndeka khwiri, what happens is andeka khwiri, whether it's watery or by baki kunene, that plant liana it becomes very potent because now ukoke wenje those juices to be more than what it's supposed to. So ka votala loko va yi nwe kunene va yi dzaha kunene, that's why mkuma ku yi dzama ku yinwa kunene or u yi dya kunene mkuma ku I psychosis ya wena loko ku ayi ku rhandi ku penga ka wena or ku hlangana ka wena swi heta more than 3, 4, 5 weeks, sometimes up to a month, because miri wa wena wa fanke u humesa, so swi teka nkarhi nyana as compared to loko yi dzaha within 8 to 12 hours se va yi humile ka system. Kanti the body they say even up to 56 hours va ya kona ndeka miri, and loko so u swekile it's more potent as compared to loko u yina. So mkarhi wo tala it's really not advisable ku yi dya kunene. The better thing is mara loko ku yi huma a lab, that's something you must be aware. Kuna leswa va swi endla ka lab where ayi va na ti impurities, yi va yi ri kahle, at least that one you are aware of the dosages as compared to leyi yo tirhisiwa ele yi tirhisaka va hi xavisela ku ngo ti endlela kwalaha kaya. See, that is the difference. Hina ayi tirhisi loko vanhu lava usual va tsalelaku mkuma ku is a specialist aku tsalelaku yona, and then I recommend that, and then yaleyo then it means you can go to a pharmacy. There are pharmacies which are accredited to make that pill for the conditions ungana tona leti lavekaka. So for us we cannot we don't have access, and yona usually it's applied for. It's one of those drugs where you have to be applied. You apply it pharmacy but I think about all information you utama kwi umani ID number wena iyini, so it's a bit of a process. Mi dyondzisile swi ringena dokodela ha khensa hi kombela mi songasongela mhaka leyi. Mina anta ku mbangi ayisiza yichincha is still a gateway drug to the other bigger drugs. Kuna van'wanyana yes va yi tirhisa and then for recreational purposes, and then lembe ri hela hinkwaro va nga ri na mhaka na yona. But kuna van'wanyana unfortunately loko ayi sungula yi va se yi nga ha n'wi tsakisi, sa tikuma a ya ka va cocaine, man drugs na ti drugs, the bigger drugs, because you need that kick. Because sweswi se miri wa wena so yi toloverile a wa ha yi lavi. So mina I would suggest the best thing is just to stay away from it as much as you can. Loko ku wa yi ringeta in a safe space, and then loko ku you have problems, because we know in some places mbangi tirhisiwa just because someone has a social problem and anga koti ku yi solve. Se u hleketa ku loko a sungula ku tirhisa mbangi or anwa byala swi ta kota ku hunguta that problem, whereas you're just creating a bigger problem for yourself. Swi tele leswi nga swi dyondza eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi dyondze swo tala na swiphinda sweswo. Kahle ku ya dokodela Matukane va hlamusela mhaka swa ku ri swi va na nkoka swinene ngopfu ku tirhisiwa fole leriwani le ti-laboratory ta vona tanihi madokodela. Ku na leswi va swi tirhisaka eka vutshunguri byo hambanahambana. Inaka swi tekeriwa enhlokweni sweswo. Xin'wana futhi nga xi dyondza ka madyambu lawa
i ku tekela nhlokweni mhaka ya rimbewu ku ri anake loko wo jinga u hlangana munhu wa xisati a karhi a tirhisa fole leriwani swi nga ku hlamarisi hi ku onge swi tikomba onge i mhaka leyi yi nga languteki nakan'we mhaka ya rimbewu ka vadamba siku ra namuntlha vayingiseri hi tlhela futhi hi tekela nhlokweni ku ri mhaka leyi kahlekahle a ko va mhaka ku tirhisa fole ntsena kambe na vukhongeri byi va byi ri kona leswi swi vula swa ku ri hakunene tanihi vanhu tanihi maafrika hi fanele hi tekela nhlokweni mhaka vukhongeri byihi kumbe byihi ku nga ri ntsena bya rastafarian a hi swi tekela nhlokweni mhaka swa ku ri ku tlhela futhi hi tekela nhlokweni mhaka ku va hi swi tirhisa swilo leswi hi vutihlamuleri na ku tlhela futhi hi tekela nhlokweni ku ri ku na mpimo lowu madokodela va hleketaka leswaku ri hakunene swi fanele swi tirhisiwa ha kona xin'wana nga xi dyondza vadzamba siku ra namuntlha a swo vula ku ri ku vona munhu a hora misisi swi va ku xa tshwa xichivi a hi swona xin'wana nga xi dyondza futhi vuxaka byona byi kona bya mhaka ya vuyimbeleri na mhaka ya ripfumeleri na mhaka matirhiselo ya fole swin'wana futhi fanele va xi tekela nhlokweni i mhaka ya ku va leswaku hi swi twisisa ku ri loko wa xisati kumbe manana bihe emirini na loko tlhela futhi a an'wisa n'wana swi na nkoka ku va a tekela nhlokweni ku ri swi va tlhela nghozi swinene ngopfu eka mhakeni leswaku ri a tirhisa fole leri swi khumba n'wana loyiwani hi tindlela to ka ti nga tshamisekanga va ka hina a khensa ri kumeni nkarhi madambi lawa khensa swinene ngopfu jaha ra Mhlengwe ku va swa ku a hoxe xandla hi lokukulu swinene ku va hi tisele nongonoko lowu madambi lawa na n'wina mi ri na hina madambi lawa eka swihangalasamahungu swa Munghana Lonene FM hi ni ba mandla hi ku helela eka ta RUTH wena muhumelerisi nkulu ka documentary leti ta hina ka Munghana Lonene FM psa ya da wesu ku konda hlangana nkarhi lowu taka emnyamazi ingceche na jaha ra Mhlengwe mafosi jawuke peace love and happiness Jah Rastafari in the name of Emperor Selassie. Go. What about ganja?